як замон барои бор фиристодан ба тоҷикистон азоб мекашидем. ҳамдеҳа мекуфтем кӣ меравад ки ман фиристонам. акнун ин муаммо аз байн рафт. замони мо фаро расид. Осиё экспресс. шумо метавонед ҳар чӣ ки доред аз Москов ба Тоҷикистон равон кунед бо тариқи мошинҳои боркашон, фура, камам, қатора ва ҳавопаймо. Осиё экспресс 100% кафолат медиҳад ки борҳои шумо ба хонатон рафта мерасанд. Килограмми бори шумо аз 35 рубли русӣ сар мешавад. агар рафту бори шумо ба хонаи калонсолон, хонаи маъюбон ва сағирахона бошад, пас бори шумо ройгон ба Тоҷикистон бурда мешавад. телефонҳо барои тамос дар поён. сурғаи мо шаҳри Москав, дуюм Вязовский проезд, бинои 16. муҳим он ки тезтар ва 100% кафолат. Осиё экспресс. бачан ман гирифтам бе ягон хавотир. зиндагӣ тӯҳфаҳои ногаҳонӣ дорад. бале, имрӯз рӯ ба рӯи оина ҳастам ва мегӯям чанд сол қабл кӣ будӣ ва имрӯз кӣ шудӣ. бале, ин як дарс буд. аллакай фаҳмидед. оилае буд, духтаре доштам. духтар бисёр соҳиб ҷамол буд. ҳар бори хостгор меомад, рад мекард. хостгор меомад, рад мекард. худро ба девонагӣ мезаду. дигар сину солаш ба ҷое расид. падару модар дигар гуфтанд на, ин тавр набояд. хостгоре омад, бисёр муносиб додан. духтарро додан, бароварда додан. туи гузашт, хурсандӣ, ҳама. шаби аввал домод коре карда натавонист, чун келин худашро ба девонагӣ зад. шаби ду домод коре карда натавонист. дигар кафид баромад, гуфт падару модар, барои ман чӣ гуна зан додед? ин ё девона аст, ё ҷин дорад, ё ман намедонам. падару модараш тасмим гирифтанд ки духтарро бурда мепартоянд ба хонаи падару модараш, ки ин девона аст ё ҷин зада аст. мӯйсафиди хона бобояшон гуфт ки сару сема нашавед. бояд як муллоро фарёд кунам, омада бубинад ки дар ҳақиқат гап сари чист. муллоро фарёд карданд. мулло вақте омад, даромад наздаш, рӯ ба рӯ истод, нигоҳ кард. аз ҳама хоҳиш кард ки берун бароянд. гуфт берун барояд. ҳама берун баромаданд. гуфт духтарам, ту на ҷин дореву на чизе. ман мехоҳам ба ту кӯмак кунам. гап зан. чӣ шуд ба ту? чӣ дард дорӣ? арӯз сарашро боло карду гуфт, ман букоратамро аз даст додам. ман духтар нестам. мулло гуфт, як лаҳза. берун шуд. хуштоман, хусур, шавҳараш интизор ки чӣ гап аст, чӣ мешудаш? мулло гуфт, духтар ҷин дорад. барои ҷинашро баровардан, аммо аз шумо бояд ман маслиҳат гирам. розигии шуморо бояд бигирам. ҷора ҷин аз 4 ҷой мебарояд. инҳо ҳайрон. гуфт, агар ба чашмонаш барояд, чашмонаш кур мешавад. ба шумо келини кур лозим? гуфтанд на, ҳаргиз. агар ба гӯшҳояш барояд, духтар кар мешавад. ба шумо келини кар? гуфтанд на. агар ба даҳонаш барояд, гунг мешавад? гуфтанд на.
گفتن اگر به بکارتش براید دیگر دختر نمیماند. اینها فکر کردن، گفتن بگذار بیا به همانجا براید. روزگی دادن. ملا در آمد نزدیک الین گفت هر گوخوری کردی چی کردی از بیعقلی و چی؟ اکنون زندگیت رو خوب ادامده. دعا کرد و رفت. زندگیشان خوب شد. این گونه دیپلمات رو ببینید. این گونه معامله، این گونه. کاش میگفتیم که ملاهای ما نیز این گونه باشند که در هر یک کار، در هر یک معما یک روی حلی جالبی پیدا کنند که تو عائله ها ویران شوند. وقتی ما دیدیم در تاجیکستان دوام صلح بیکنار بود عائله ها جدا شویش. و امروز راسته بسیار جوان ها هم میگویند که کلین گفتن دشوار است، زنی مناسب گفتن دشوار است. باور کنید چندین نامه ها میگیرند، صدها حتی، که من دختر نیستم، مرا به شوهر داده ایستادن، چیکار کنم؟ اما زیاد بود. بار یادم هست که یک نامه را بعد از گرفته بودم که نوشته بود که من دختر نیستم، اما پس از یک ماه توی دارم. من هر یکش رو میپرسم سبب چی شد. گفت 10 ساله بودم خانمون بچه امکیمان آمد، همین طور شد. خلاصه گپ و خورد بود، او بیگناه هست. حتی خواست که دست به چی کارها نزند. اما من موضوع زیاد است، یاد دارم که چندین از روی فخر و از روی چیزی نمیگویم، اما شکر که چندین تش رو از گرداندیم از خودکشی و دیگر. اما فراموش نکنید خواهران، دختران، با کارات شما یا گفتی شما که چیست میگید، همین ناموس شما تصور نکنید برای 5 دقیقه کیفیتی که هست، من نمیدونم از بیعقلی و چیز، دیگر پدر شما سری کوچه نمی براید، دیگر برادران شما سر بالا نمی کنند. فراموش نکنید دیگر مادر شما به معرکه نمی رود. این بسیار موضوع نازک است. یک فکر احمقانه دیگر هم است. حاضرگرد شوهر که کردی می دوزانی هست. احتیاط کنید دختران. مثالی عادی میارم، به این میگردید، به وی میگردید، به دیگرش میگردید، اما خوراک گوناگون را که چشیدید نوابسته از اونه که شما کار میکنید یا نمیکنید. بعد شوهر که کردید زندگیتون کمک دشوارتر میشود. دشواریش در چی است؟ بعد هر کجا کار میکنید یا کوچه برایید، یک جوان میبینید که فیگورای خوشرو دارد، بگید شوهری من باید این گونه باشد. یک جوان دیگر رو میبینید که خوشرو سخن میکنه، زیبا سخن، بگید شوهری من باید این گونه. یک جوان رو میبینید که زیبا است، میگه شوهری من باید این گونه. الکی شما در انتخاب میدارید. به این خاطر مقصد ما یک است، عائله ها ویران نشوند. عائله که مستحکم شد، عائله که سالم باشد، جامعه سالم میشه. جامعه که سالم باشد، کشور دیگر همش زمین است. عائله من تنج، جامعه تنج، کشور تنج. به همان کشور تنج را تمنا داریم. خود را احتیاط کنید. در حق ما نیز دعا را فراموش نکنید. خداحافظ. هر روز یک روز نیست. ای وطن، بار اول در شهر مسکو دمی باشد مکن فکره، کمی راحت فراغت کن. پس وخوری رو برو. زنده باش ای وطن، تاجیکستان آزاد من. 18 نوامبر ساعت 17 ما شما را انتظار. Если стало трудно очень. حکایه و قصه های تربیوی، نمایش فیلم. پسرم چخیر؟ نبیرم کلون شده است؟ شکر کن. کاری دشواری تو؟ آهسته
мастер-класс ва мотиватсия. ваъда намедиҳем, аммо кӯшиш мекунем то шумо аз он ҷо як қуввае бигиред ва ё ғизои маънавӣ. пас то дидор.